आकाशवाणी इम्फाल Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maroiba pau Manipur haukiba pung kunmarida COVID-19 gi anova positive case amata thenekite mioi amata discharge tokide Class 6 tagi 8 fawda tamliba mahiroising gi oina raija sida leiriba school sing lagliba ningtokaba numitagi hanglagani amasung laibakasda COVID-19 na nabadi pharapagi sang chadam rafudra tare dasmik sino ahum oire Lebagasina Malim gi laichet oiriba COVID-19 gi lanteng chatharibana masidagi ngakthoknaba achamba section thorang ahum ngakna chatpinaba ningsingjari yumdagi hek chathokpada face mask upiu mi amaga phut taruk lapna leibiu maimit amadi khutsa toina hamdoktuna taru tanana thambiu haujing mapung aba pau Manipur haukiba pung kunmarida COVID-19 gi anova positive case amata thenakide mioi amata discharge tokide Raija ki COVID-19 command control room na ngarang numidang wairam thokiba cherol madhai Raija sida hauji COVID-19 nagi naba pharapagi apunma masing lising kunipan chanipan humudrani pan sure naba phabagi changna sada marfudrani pan dasmik taruk ama oiri Apunba positive case lising kumapan chani marfu humdoi manungda active case kuntrani thoi leiri home isolation oina active case kunmanga leiri hariba matamasta punna sample chamapan taramapan test tokibaga loinana hauji phawbada test tokiba apunba sample lak manga lising yankai humdoi supna marfudra mathoi sure Ngarang Imphal airport ta mioi nipu humdoi test toki masi tharaga hauji phawbada Imphal airport ta test toba migi masing chahum mapan sure masigi manungda mioi ahum positive oiba thenaki Amaronda Raija sida COVID-19 gi vaccine kapagi thabak mapung phana chathari hauji phawbada beneficiary lising humpuni toi chatruk nipumapan ahanba dose ki tika kapkre ani suba dose na mioi lising ahum chatred humudra mari tika kaptokre Class 6 tagi 8 fawbada tamliba mahiroi singi oina Raija sida leiriba school sing tha sigi nipan dagi hanglagani Akashbani Imphal Paumiga akanana unaba amada Raija gi school education director Laisram Nandakumar Singh na hai academic session lisingani kunmathoi kunithoi gi oina class 11 gi natana atai class singi admission su tha sigi kundagi tawba yaragani man hai class 6 tagi 9 fawba amasung class 11 gi oina di annual examination gi mahutta school singna makoi masagi oiba evaluation system da promotion pinabasu hairi class 5 amasung masigi makhagi classing gi oina di home assignment singba piduna evaluation tawgadabani Board of Secondary Education Manipur amasung Council of Higher Secondary Education Manipur da affiliation tawraba school singi lisingani kumathoi kunithoi gi academic session April 5 dagi haugani class 10 amasung 12 ki board amadi council gi parikha singsu May gi ahan ba chayol dagi haugani Shri Nandakumar hai class 5 amasung masigi makhagi classing leiba school sing da thabak tawriba teaching non teaching amadi grade 4 karmachari sing yauna mioi khudingmak suksoi soitana school kagadabani mahangna makhatan hai mahiroi sing na school la lakpada mama mapagi ayaba yawgadabani adubu mahiroi sing na uniform da school bu karaklabadi makoi mama mapagi ayaba yawre haina lawgani Manghai school da takpi tambi bagi thabak chathabada COVID-19 gi SOP mapung phana ngakna chanahan bagaloina mahiroi singda laina asigi matangda ningthina khanghan naba takpi tambi gadamni All Manipur Working Journalists Union Amju amasung Editors Guild Manipur gi khongjang makhata na chathari ngarang pangthokiba mifamda laikhai taba ngamdabadagi ngasi civil society organization sing amasung miyamga loinana Manipur Press Club ta mifam ama pangthoktuna makhata na khanakigani hari Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjana Sabhabati oiduna ngarang Airport Authority of India gi mifam pangthokre mifam aduda airport asigi manungda tongan ba sengat sagatpagi thabak chathari basing green energy hena puthoknaba Imphal Sahar amadi airport ki marakta low floor bus service amukhana lehenbana singbagi matangda khanaki Madugi mamangda Dr. Ranjana Airport Authority of India gi Corporate Social Responsibility CSR gi makhada arapti awang laikai da sagadaba community hall gi jatra su hunki Raija mangagi Vidhan Sabha Mikhal da mirep oigadaba sing khangdoknaba BJP Central Election Committee gi mifam amangarang Nai Delhi da pangthokre Dol gi headquarters da pangthokpa mifam aduda Prime Minister Narendra Modi Dol gi President JP Nadda Griha Mantri Amit Shah Ngaksel Mantri Rajnath Singh amasung atei dol gi lusingba sing saruk yaki
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 39 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 30ꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯥꯡꯀꯛ 9 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯇꯤ 1,83,000 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10,36,983 ꯇꯤꯀꯥ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ 13,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ 38.3% ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯇꯤ 1,09,039 ꯁꯨꯞꯅ 12 ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 1,69,334 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 18,908 ꯊꯦꯡꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯣꯇꯤ 1,19,000 ꯍꯦꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38 ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,58,000 ꯍꯦꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ 8,085,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯣꯇꯤ 12,00,000 ꯍꯦꯜꯂꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯗꯨꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 12,210 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯕ ꯐꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 19,951 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 15 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ 38.38% ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯕ ꯃꯁꯤꯡ 4,100 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 4,138ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 13 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 267 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2,18,819ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,13,434 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 19,763ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19,905 ꯁꯨꯞꯅ 5 ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 19 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ प्रदेशꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 13,999ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13,760 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯔꯥꯋꯤꯛ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯦꯝꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯋꯤꯛ 2012ꯒꯤ ꯀꯤ-ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯔꯥꯋꯤꯛ ꯋꯤꯛ ꯑꯁꯤ 1939ꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯌꯦꯔꯥꯒꯤꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯔꯥꯋꯤꯛ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅ 2016ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯂꯣꯚꯦꯟꯒ ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯪ 2015ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤꯅ 5ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯃꯦꯗꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯦꯆ 4ꯒꯤ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯇꯦꯁꯠ ꯁꯤꯔꯤꯖꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯅꯤꯡꯁꯇ ꯋꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 23 ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯅꯔ ꯁꯨꯕꯅꯝ ꯒꯤꯜ ꯔꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯅꯤꯡꯁꯇ ꯋꯤꯀꯦꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 5 ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯛꯖꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯅ ꯋꯤꯀꯦꯠ 4, ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯟ ꯑꯁ꯭ꯋꯤꯟꯅ ꯋꯤꯀꯦꯠ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯁꯤꯔꯥꯖꯅ ꯋꯤꯀꯦꯠ 2 ꯂꯧꯈꯤ꯫
भारत की बैडमिंटन सानोरैसिंग पीवी सिंधु कदम्बी श्रीकांत साई प्रणीत अमसुंग अजय जयराम स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल चंखरे मिक्स डबल्स एस रंकी रेड्डी अमसुंग अश्विनी पोनापा की जुरासु क्वार्टर फाइनल चंखरे अदुमोइनमक साइना नेहवाल परुपली कश्यप अमसुंग सौरभ वर्मादी टूर्नामेंट असिदगी लेहौरे लोइसिलपद कोविड-19 दगी ngaktoknaba face mask upa phuttaruk lamna leiba khutsa amadi maimi taru taran thamba haiba asamba thong ahum asi ngakna sapinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau Manipur hokiba pungkun meda COVID-19 gi anoba positive case amata thenakide mioi amata discharge tawkide class 6 tagi 8 phawba tamliba mairoi singi oina rises the ladiba school sing lagliba ningdokaban numitegi hanglagani amasung leibagasta COVID-19 na nabadi pharpagi chang sa da marpudra tare dasmik sino ahum oiri pau loijare